Evo mene opet. Pa drago mi je. Evo ja sam sve pripremila što mi treba, znate, ovdje mi je sve što je potrebno za predjelo koje se zove bućev lebac. A neće gostima smetati pošto ti tako pušiš pa treskaš svugdje i duvaš u hranu. Pa stvarno me ne zanima. Onda mogu i ja tresnuti, ali? Naravno, slobodno. Slobodno tresim. Pauza. Pomodiš da imam za večeru, bućan lebac, bućan lebac, njam, njam, njam. Pomodiš da imam za večeru, bućan lebac, bućan lebac. Evo ovako, sad ću da vam spremim, jel to moje jelo, tu mi je potrebno hleb, imamo papriku i malo vegete, i imamo tu ovo što nam je najviše potrebno, to vam je domaća mast. Vidite, sad ću ja to sve da spremim na brzinu i to je to brzo će biti, onda ćemo preći na glavno jelo. Važi, ajde. Dolazim ja kad ti budeš to pripremila da vidim kako će to biti gotovo. Važi. Ajde.